Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki 2 Kamena 2026. Amakuru tujye kwibanda ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, turebera hamwe nari kuvugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Turahera ku itangazo M23 yashyize ahagaragara. Ni itangazo rikubiyemo imyanzuro M23 yafashe nyuma y'uko bakomeje ibitero bya coalition ku birindiro bya M23 ndetse no mu bice bito cyane n'abaturage. Ubaka kanya rero iyi nteguza cyangwa se iri tangazo riratanga integuza kwaho ibitero biturutse hagiye kujya mu by'ukuri haba ikibazo gikomeye bijyanye nuko aho bituruka hose M23 igiye kongera kuhigarurira, igiye kugenda isubiza ariko inaharanira kwirukana ababigabye muri ibyo bice babiteguriyemo. Ibi rero birakururira cyane ishyano M23 mu bice bitandukanye igenzura, ibice bitandukanye igenda iteguriramo ibitero, ndetse mu by'ukuri bigakururira ishyano ku mujyi wa Bujumbura. Turashe tubikomozeho M23 ifashe ingamba nshya zo guhangana n'ibitero bya FARDC, ndaje mbabwireho nkuko bitangajwe n'abayobozi ba M23. Hanyuma rero ikindi tuza kurebera hamwe ni umuburo uhawe perezida w'u Burundi General Neva cyangwa se perezida Ndayishimiye ndetse na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umuburo utanzwe na Moise Nyarugabo, ndaje mbabwireho 5 kuri 5. Hanyuma ikinshasa abantu batwazwi batwitse restaurant bavuga ko ari ya Joseph Kabila, ndaje mbabwireho. Muri Fizi umusirikare wa FARDC umutwe wa Hibu Special Force yaharumwe n'abaturage nyuma yo gushinjwa ubwambuzi, turabikomozaho. Urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rugiye kuburanisha abajenerali bakomeye bahoze bayobora FARDC. Aba barimo amazina agiye akomeye, mugiye kumva ibyabo muri aya makuru. Hanyuma rero turarebera hamwe nandi makuru ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango Lucha wahamagariye abaturage kwitabira umunsi wa Ville Morte mu kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. Abaturage rero bahawe briefing cyangwa se bahabwiwe impamvu nyamukuru y'iyi Ville Morte, ariko kandi n'ubutumwa bagomba kuba batambutsa. Reka tuze nabyo tubive imuzini muzingo. Ambasade ya Amerika mu Rwanda izakomeza gukora, ariko ambasade ya Amerika mu Burundi irahagaritswe. Bigenze bite? Icyemezo Trump afashe ese kiragwa neza perezida Ndayishimiye ko bibaye ngombwa ko abarundi bazajya bisanga baje mu Rwanda gusaba visa. Bigenze bite? Reka nsimbabwira 5 kuri 5. Na makuru akubiye mu by'ukuri mu ngamba Amerika yafashe zo gukumira abanyafrika muri rusange, ariko kandi abanyarwanda bo ndabona ko mu by'ukuri bagihabwa agaciro imbere ya perezida Donald Trump. Reka rero haya makuru tuyave imuzini muzingo 5 kuri 5. Reka nongere mbahikaze ndetse mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka mpere kuri iri tangazo ryashyizwe hanze na Alliance Fleuve Congo M23 ritanga umuburo kuri guverinoma ya Kinshasa, ritanga umuburo ku gisirikare cya Congo FARDC, ritanga umuburo kuri FDLR na Wazalendo FDNB ndetse n'abari abacancuro. Uyu mutwe wa M23 rero watangaje ko ikindi gitero icyo ari cyo cyose gishya cy'ingabo za leta kizagabwa ku butaka bagenzura kizasubizwa, ndetse kigasubizwa n'ingamba zirimo gusubiza inyuma izo ngabo zikarenga aho zateye ziturutse. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu itangazo yashyize ahagaragara kuri ku munsi w'ejo yavuze ko ukwezi gushize kwa Gicurasi kwaranzwe no kongera ibitero byo ku butaka no mu kirere kw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bagenzura. Ni AFC M23 ivuga ko biteye impungenge, ndetse itewe impungenge nuko Kinshasa yohereza ingabo nyinshi, intwaro ziremereye n'ibikoresho bya gisirikare ku mirongo y'urugamba mu kwitegura ibitero bishya avuga ko bigabwa ku duce dutuwe n'abasivile n'ibirindiro. Igisirikare cya FARDC nacyo kiravuga ku bitangazwa na M23 maginga ya. Lawrence Kanyuka avuga ko ibyo bitero bishya bigiye gukorwa kubisubiza bizakurikira cyangwa se bitazakurikira gusa kukurinda ibice bagenzura, ahubwo bazabisubiza inyuma kugeza inyuma yaho byaje biturutse.
kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize umutwe wa M23 ntabwo wongeye kwagura aho wafashe, ahubwo ku gitutu cy'abahuza warekuye ibice bitandukanye ahantu hagiye hatandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, harimo n'umujyi wa Uvira n'uduce twa teritwari ya Uvira birumvikana kugera i Kamanyola muri Walungu. Umutwe wa twirwaneho ukorana na M23 uracyagenzura centre ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Ni centre yahindutse isibaniro ry'ibitero bya drone z'ingabo za leta ya Kinshasa kuva mu mezi ashize. Impande zihanganye zimaze igihe zumvikana ku ngingo zitandukanye zirebana n'agahenge no guhagarika imirwano, ariko ku rubuga rw'intambara imirwano ya hato na hato iracyakomeje. Ubwo rero niba kakanya mbabwiye ko mu by'ukuri kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize M23 atarigeze ishyira imbere gufata ibice, ahubwo ko yagiye inarekura bimwe mu byo yari yarafashe, bikaba n'aka kanya ibice bagenzura bikigabwaho ibitero. Iri tangazo rikaba rivuga ko M23 ibitero igiye kujya igabwaho ntabwo gahunda ari ukubisubiza inyuma gusa, ahubwo no gufata ibice byateguriwemo ibyo bitero. Birumvikana cyane. Aha ngaha ngiye kubonera ko babwira ko abantu b'i Bujumbura cyangwa se i Bujumbura mu Burundi batekereje kuri iri tangazo, ubwoba buba bwinshi cyangwa se barabataha mu buryo ngiye kubabwiraho muri iyi nkuru. Aka kanya havuzwe ibitero bya drone. Havuzwe ibitero bya drone ku birindiro bya ku baturage bo muri teritwari za Fizi ndetse na Walungu ndetse na teritwari ya Uvira. Kuva ku isaha ya kuri wa kabiri nyine tariki 2 Kamena 2026, kuva ku isaha ya saa 6:30 z'ijoro kugeza saa 8 kugeza saa 10 z'ijoro, ingabo z'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bikomeye byo mu kirere ku bice bituwe cyane bya Bidegu, Gakenke ndetse na Mikenke, zikoresheje drone za kamikaze ndetse na KT-6 drone z'igisirikare cya Kongo. Guhera saa 11 izo ngabo zongeye kugaba ibitero bikomeye mu gace ka Kibati no mu nkengero zako kari ku mupaka w'uturere twa Warikare na Masisi, zikoresheje intwaro ziremereye za artillery. Hanyuma bikavugwa neza ko ibyo bitero byagabwe mu buryo budatoranya intego mu by'ukuri. Ibi bitero bikaba mu by'ukuri byari bikabije cyane cyangwa se byari biteye ubwoba cyane. Ubwo rero ndagira ngo mbabwize ukuri ko niba ibi bitero bya KT-6 ndetse na drone za kamikaze byagabwe Bidegu, Gakenke ndetse na Mikenke ari ibitero bya drone nyine bituruka akenshi Kisangani. Hakisangani muri kino cyumweru ntabwo hari guturuka ibitero bijyanye no kuba mu bitero bivugwa ko byagabwe kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani hangijwe cyitwa ground security sinzi something like that, ariko ni uburyo mu by'ukuri bwifashishwa mu kugurutsa izo drone. Ndetse iyi ground ya Kisangani bikavugwa ko yimuriwe mu bice bya Kalemi. Hari n'abacancuro bari kumanuka mu bice bya Kalemi ngo bajye gutegura mu by'ukuri aho ibyo bitero bizajya bigabwa biturutse. Bikavugwa neza ko rero mu kugaba ibyo bitero aho bizajya bituruka hose M23 ikizaharanira si ukubisubiza gusa, ahubwo ni no kwisubiza ibice ibyo bitero byateguriwemo. Aka kanya niba Ikisangani bitari gutegurwa, hatari gutegurirwa ibitero ndetse n'Ikarimi hakaba hakiri ubugu Ikisangani ho biri gusanwa, hari gusanwa ibyangiritse, ariko Ikarimiho ikivugwa nuko hari gutegurirwa mu by'ukuri ground izajya yitegurirwaho ibyo bitero. Bivuze ko ibi bitero byagabwe Gakenke, Bidegu, Mikenke bya kamikaze na za KT-6 byaturutse mu bice bya Bujumbura nk'uko amakuru angeraho abivuga. Bivuze iki rero? Niba M23 ibyo yatangaje muri itangazo bivuze ikomeje, byaba bigiye gukururira ishyano rya Gashyantare iki gihugu cy'u Burundi kikomeje kwanyegeza intambara, gikomeje gushyigikira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwumvise ko Lawrence Kanyuka mu itangazo yakizanze yavuze ko mu by'ukuri ikigamijwe ari ukujya bafata uduce ibitero bitegurirwamo, ariko kandi bakigiza kure ababitegura. Birashyira mu byago cyane umujyi wa Bujumbura. Ngira ngo murabizi ko no minsi yashize ubwo M23 yigambaga ko ikomeje kugaba ibitero ku mujyi wa Kisangani ndetse no ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Yagiye itangaza ko rwose Bujumbura ari itahiwe. Abi Bujumbura rero bararye bari menge, President Ndayishimiye ararya ari menge. Biragaragara ko ibigiye kuba na kamaramaza muri rusange. Dukomeje ku kibuga cy'imirwano, reka mbabwire ko muri axe
za Kazinga. Biravuga ko M23 yamaze noneho kwisubiza aka gace nyuma yuko yari yakarekuye muri Werurwe. Murabizi ko M23 yari gafite muri Werurwe iza kukarekura, igisirikare cya Kongo kirakisubiza, kari kafashwe ubundi tariki 9 z'ukwa gatatu 2026 bucya M23 ikarekura coalition iragasubirana iturutse mu bice bya Luki. Ariko aka kanya nkuko amakuru abivuga, aka gace kongeye kugaruka mu biganzo bya M23, ndetse rwose hari imirwano iri kumvikana mu duce ngo twitwa ngo ni Kadahandya ahitwa ku radio. Ubwo abariyo muze kutubwira ariko turacyakomeje gukurikirana amakuru ari kugenda turuka muri iyi teritwari ya Masisi. Aha ni muri Nokivu hakomeje kubera intambara y'akasamutwe. Hanyuma muri teritwari ya Warikareho umutekano muke ikibati nyuma y'iminsi 2 y'imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo na FDLR. Iminsi 2 ikomeye kabisa y'amagasa hagati impande zihanganye. Bivugwa ko barwanye ruburagica. Kuri wa kabiri rero tariki 2 Kamena havuzwe ituze ridashingiye ku mahoro arambye mu gace ka Kibati kari muri teritwari ya Warikare, ahubwo nk'imirwano yabaye yatangiye ku cyumweru tariki 31 nyuma yuko ingabo za leta zari zitangije ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba M23. Bararwanye rero, ariko kugeza ubu uretse ko hari n'abapfuye, nyine hari abapfuye ku ruhande rwa FARDC na M23, hari n'abakomeretse umubare utaramenyekana, ariko amakuru avuga ko ahangaha hari mu by'ukuri kugaragara ko ibimenyetso by'uko habaye intambara ikomeye cyane. Ubwo rero impande zombi ziracyasaranganya kugenzura agace ka Kibati, ntabwo gafitwe na FARDC, ntabwo gafitwe na M23. Amakuru aturuka iyo niko avuga. Biravugwa ko ingabo za FARDC hamwe na Wazalendo zigenzura igice cyo hagati cya Kibati, mu gihe abarwanyi ba M23 bo bafite ibirindiro ku misozi ikikije Kibati kandi ireba ako gace. Andi makuru kandi ava ikashebere akavuga ko M23 ikomeje koherezayo abasirikare benshi ndetse n'amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare, kandi ibyo bikomeje kwerekeza mu bice cyangwa se bikomeje kwerekeza mu cyerekezo cya Kibati. Kubera imirwano urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga hagati ya Mungazi ndetse na Kashebere ruracyahagaze, aho rero bigaragara ko mu by'ukuri abaturage bakeneye kureba aho icyerekezo cy'intambara. Mwumvise ko Kibati nta muntu mu by'ukuri ifite uyigenzura maginga ya, bikavuga ko FARDC hari igice ifite cya Kibati na M23 ikagira ikindi gice gito cya Kibati. Hanyuma reka mbabwire ko mu gihe ikibazo cy'umutekano gikomeje kubica bigacika muri Burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bice bya komine ya Minembwe biherereyemo abaturage benshi b'abanyamurenge, wahoze ari senateri ndetse akaba yaranabaye minisitiri w'ubukungu bwa Kongo Moise Nyarugabo yatanze ubutumwa bukomeye ngira ngo mbabwire. Ni ubutumwa bwuzuyemo impungenge ndetse mu by'ukuri nabyita impungenge zikomeye ku bayobozi bakuru ba Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Yabahaye muburo, yabihanangirije mu buryo bukomeye, ngira ngo mubyumve muri ubu buryo, kuko ni mu itangazo rye ryakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye. Moise Nyarugabo yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bazaryozwa amaraso y'abasivile bavuga ko bamaze igihe bagwa mu bitero bikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko Minembwe no mu nkengero zayo. Nk'uko Moise Nyarugabo abivuga, kuva mu rukerera rwo ku itariki 8 Gashyantare 2026 drone z'ingabo za Kongo FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi zagabye ibitero bikomeye mu duce dutandukanye twa komine ya Minembwe. Imihana yavuzwe ko yibasiwe harimo uwabicumbi, Mutunda, Ruhemba ndetse na Kalongi, aho abaturage bavuga ko ibisasu byarashwe byangije amazu menshi bigahitana abaturage ndetse bikanasiga abandi benshi bakomerekejwe. Nyarugabo avuga ko ibyo bitero bitabaye rimwe gusa, ahubwo byakomeje gusubirwamo inshuro nyinshi ku manywa na nijoro. Ibintu avuga ko byateye ubwoba abaturage benshi ndetse bigatuma bamwe bahunga ingo zabo. Agira ati, ibi si ibikorwa bya gisirikare bisanzwe, ni ibitero byateguwe kandi byibasira abaturage badafite intwaro. Ababitegetse bagomba kuzabibazwa. Komine ya Minembwe imaze imyaka myinshi iri mu bibazo by'umutekano muke bitewe n'intambara zagiye zivugwa
muri bino bice zagiye zihanganisha imitwe itwaje intwaro, ingabo za leta n'andi matsinda atandukanye akorera mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Mu myaka yashize abaturage baka gace bagiye bavuga ko bahura n'ibibazo birimo ubwicanyi, kwamburwa amatungo, gusahurwa kw'imitungo ndetse no kwimurwa ku ngufu. Ibi byatumye ibihumbi by'abaturage bava mu byabo bajya kuba mu nkambi cyangwa se bahungira mu bindi bice by'igihugu no hanze y'igihugu. Abasesenguzi bakavuga ko Minembwe ikomeje kuba imwe mu ngingo zikomeye z'impaka mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, aho buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana w'ibibazo byugarije abaturage hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero Moise Nyarugabo bagaragaza ko uretse imihana ya Bicumbi, Mutunda, Ruhemba ndetse na Kalongi, hari n'utundi duce twibasiwe cyane mu bihe bitandukanye turimo Rugezi, Rwitsankuku, Baruta, Poezero, Mukoko, Gakenke, Biziba, Runundu ndetse na Kalongi. Mu bice byinshi muri byo rero abaturage bavuga ko ibikorwa bya gisirikare byakurikiwe n'iyangirika ry'ibikorwa remezo, ihunga ry'abaturage ndetse n'ikibazo gikomeye cy'ubutabazi bwihutirwa. Uyu munyapolitike yavuze ko niba koko hari abasivile bakomeje kugwa muri ibyo bitero, hakenewe iperereza ryigenga ryakorwa n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye. Avuga ko amateka agaragaza ko abayobozi bagize uruhare mu byaha bikomeye byibasira abasivile bashobora kubibazwa n'ubutabera kabone niyo byatwara imyaka myinshi. Mu magambo akomeye Moise Nyarugabo agira ati: muzaryozwa amaraso y'inzirakarengane, amateka n'ubutabera mpuzamahanga ntibizigera byibagirwa ibyabaye. Nyarugabo yanenze perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Ayu Muhammad Ali Yusuf nyuma y'uko uwo muryango wamaganye igitero cya drone cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Bangkok Ikisangani. Avuga ko Ayu ikwiye kwamagana ibikorwa byose byibasira abasivile no kuba kwibanda ku ruhande rumwe gusa rw'amakimbirane. Hanyuma rero ku ruhande rwa M23 rwari rwatangaje ko icyo gitero cyagabwe ku kibuga cya Bangkok cyari kigamije guhungabanya ibikorwa bya gisirikare byakoreshwaga mu kugaba ibitero ku birindiro byayo. Kugeza ubu umutekano muri komine ya Minembwe uracyarimo impungenge nyinshi. Amakuru ava mu baturage bavuga ko hari ingo nyinshi zimaze gusenyuka mu gihe abandi bakomeje guhunga bava mu bice bifatwa nkaho bishobora kugabwaho ibitero. Ubwo impande zitandukanye zitanga amakuru atandukanye ku byabaye, ikigaragara nuko abaturage bo muri bino bice bakomeje kuba mu kaga gakomeye kurusha abandi bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Moise Nyarugabo rero aratabariza abanyekongo mu bwoko bw'Abanyamulenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo, avuga ati mu by'ukuri aya maraso y'inzirakarengane ari kumenwa na Perezida Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye. Mu by'ukuri bikwiye guhagarara kandi ababikora bakabiryozwa. Hanyuma reka mbabwire ko muri aka kanya urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rugiye kuburanisha amazina akomeye arimo n'abajenerali bakomeye bahoze bayobora FRDC. Urukiko rwa gisirikare hari Kinshasa rateganya gutangira ku mugaragaro urubanza rukomeye cyane ku munsi wo kwa kane tariki 4 saa 3 z'igitondo. Urubanza ruregwamo abantu 10 barimo abasirikare bakomeye bahoze bafite imyanya y'ingenzi mu buyobozi bw'ingabo za FRDC ndetse n'umuturage umwe ushinjwa ibyaha bikomeye bifitanye isano n'umutekano w'igihugu. Iki ni kimwe mu manza cyangwa se nimwe mu manza zikomeye zigiye kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare mu myaka ya vuba aha, bitewe n'uburemere bw'abaregwa ndetse n'ibyaha bashinjwa bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano n'imiyoborere ya Kongo muri rusange. Ku rutonde rw'abaregwa hagaragaraho Generali Christian Chiwewe Songesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo FARDC. Uyu Chiwewe ni umwe mu basirikare bagize uruhare rukomeye mu buyobozi bw'ingabo za Kongo mu bihe bitandukanye, cyane cyane mu gihe iki gihugu cyari gihanganye n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Arareganywa kandi na General John Numbi Banza Ntambo wahoze ari umwe mu bayobozi bakomeye mu nzego z'umutekano za Kongo by'umwihariko muri police. Akaba yaragiye yavugwa kenshi mu bibazo by'umutekano mu manza zitandukanye zakurikirwaga n'abaturage ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Abandi bajenerali bakomeye muri bo bari muri uru rubanza ni General Major Maurice Nyembo Kufi, General de Brigade Chinyabuma
Kamukine, General de Brigade John Ngoyi, General de Brigade John Sangwa Mohamed. Ku rundi ruhande cyangwa se ku ruhande rw'abakoloneli, urukiko ruzaburanisha Koloneli Guy Mukombozi Zahinda, Koloneli Pamfi Sangwa Lumbu na Koloneli Christophe Chibangu Kenge. Aba bose rero biyongeraho Pascal Nyembo Muyumba, uyu umuturage usanzwe nawe ukurikiranywe muri iyi dosiye. Abo bose rero barashinjwa ibyaha birimo ubugambanyi bugamije guhungabanya ubutegetsi buriho, ubuhemu ku gihugu, gushyigikira cyangwa se kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba, gukwirakwiza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu, kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare, guta umurimo wa gisirikare no guhungira mu mahanga, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo ndetse n'amahame ya gisirikare n'ibindi. Tuzakomeza gukurikirana iby'uru rubanza, ibihano bazakatirwa, ndavuga aba generali, nabyo tuzagenda tubibabwiraho mu by'ukuri uko bizagenda bimera. Hanyuma reka mbabwire ko kandi muri aka kanya reka mbabwire ko hateganyijwe icyo nakwita ville morte. Ubwo se hari aho bitandukaniye n'imyigaragambyo. Ville morte tubyite gute? Hari aho ville morte wabivuze ville morte, hari aho wabitandukanyiriza n'imyigaragambyo. Aka kanya rero umuryango Lucha ni umuryango mu by'ukuri utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, cyangwa se mbivuze mu buryo bwiza, Lucha ni umuryango w'urubyiruko ruharanira impinduka uzwi nka Lucha cyangwa Lutte pour le changement mu mujyi wa Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru. Wahamagariye abaturage bose kwitabira umunsi w'imyigaragambyo ya ville morte uteganyijwe kuri wa gatatu, ni ku munsi w'ejo tariki 3 Kamena, mu rwego rwo kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Tshisekedi ari mu mugambi wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo azongera ayobora iki gihugu mu yindi manda, komeje kunyegiza intambara kugira ngo azayifashishe nk'agakingirizo cyangwa se nk'impamvu azatinda ku butegetsi, ndetse nimaze iminsi byamaganwa n'abatari bake, byageze naho rwose abanyapolitike batavuga rumwe nawe bakora mu by'ukuri icyo nakwita nk'ihuriro rizwi nka C64 rigamije kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. Abi Butembo rero nabo bateganyije imyigaragambyo yo kuzamagana izi mpinduka Tshisekedi ashaka gukora mu itegeko nshinga. Twagiye tunabigarukaho mu bihe bitandukanye buryo iri tegeko bisa nkaho rishobora kuzamusiga mu bibazo bikomeye mu gihe cyose yakumva ko icy'ingenzi ari ukurihindura. Hanyuma ikindi Kinshasa, ikitwa icya Kabila cyose kiri guhingishwa uruhindu, nawe abonywe yakwicwa, murabizi ko akati igihano cy'urupfu. Ariko noneho ikindi gitangaje ni iyi nkuru yuko ngo abantu batamenyekanye cyangwa se hatamenyekanye ngo ni bande. Aba batwitse restaurant yitwa ngo ni Kanya, ni restaurant iherereye ku masangano y'imihanda ya Tombalbaye na Marche muri commune ya Gombe, ni hafi y'umujyi wa Kinshasa, hagati y'ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere mu gitondo tariki ya 2 Kamena. Nkuko byatangajwe n'umuzamu wo mu nyubako bituranye, ngo ibyabaye mu masaha 8:30 z'igitondo. Uyu yatangarije Actualité PSD ati abo bantu bibyigomeke bitwaje imbunda ndetse n'ijerekani ya lisansi batwitse restaurant ya Kanya bitwaje ko ngo ari ya Joseph Kabila. Inkongi y'umuriro yibasiye cyane igice cy'inyubako, yangiza ibintu byinshi, intebe nyinshi, ibinyobwa ndetse n'ibikoresho bitandukanye byakongwe n'umuriro, nyamara igikoni ntabwo cyagezemo umuriro, bityo rero bigabanya urugero rw'igihombo. Hanyuma restaurant ya Kanya iherereye hasi mu nyubako inakoreramo televiziyo ya Tele 50. Kuri iki cyiciro nta tangazo ryashyizwe ahagaragara ryerekeye umwirondoro w'abakoze iki cyaha. Impamvu nyayo zabateye kubikora n'aka kanya ntiziramenyekana. Yes, hanyuma reka noneho mu by'ukuri munyemerere nsoreze kuri iyi nkuru. Sana hari imyanzuro ikomeye cyane yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imyanzuro yasize igihugu cy'u Burundi akiri mu marira ndetse n'abarundi muri rusange. Ariko noneho abanyarwanda bo bisa naho rwose u Rwanda
ntabwo imyanzuro yarugizeho ingaruka zikomeye. Bivuga ko Amerika ntabwo igishaka abanyafrika rwose, n'uyisura barashaka ko atazajya arenza iminsi ya visa. Hari abagerayo bafite nk'iminsi 30 ugasanga batangiye kubura. Aka kanya rero impinduka zikozwe bavandimwe za Trump, bivugwa ko adashaka akavuyo k'abanyafrika mu gihugu cye, zigize ingaruka ku gihugu cy'u Burundi muri aka kanya. Ibaze ko ambasade zigera kuri 30 za Amerika zambuwe ububasha bwo gutanga visa, ariko ambasade ya Amerika muri Kigali yo yagumanye ubwo bubasha. Muti byagenze bite? Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kwambura ambasade z'iki gihugu mu bihugu bya Afrika bigera kuri 30 ububasha bwo gutanga visa. Iyo service isigare itagwa n'ibihugu 20. Aka kanya rero nagira ngo mbabwire ko biri amahire ko muri ambasade zajya zitanga iyo visa, mu by'ukuri iyo mu Rwanda iyo iri ku isonga irahari nyine, cyangwa se ambasade ya Amerika mu Rwanda izagikora. Ibiro ntaramakuru Associated Press byatangaje ko ikinyamakuru cyabonye inyandiko iteguza izi mpinduka, kandi ko nubwo itariki zizatangira gukurikizwa itaramenyekana, ngo bishobora kutarenza byubuze muri uko kwezi kwa Kamena. Icyemezo kiri muri gahunda ya President Donald Trump yo kugabanya abanyamahanga bajya gutura muri Amerika, ndetse n'abarenza igihe cyateganyijwe kuri visa baba barahawe. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC mpande ambasade ya Amerika mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo nizo zizajya zitanga visa. Iyo mu Burundi, Somalia na Sudani y'Epfo zigiye gukurwa ku rutonde. Izindi ambasade za Amerika zizakomeza gutanga visa. Ubwo rero izizakomeza gutanga visa ni ambasade ya Amerika muri Senegal, Djibouti, Afrika y'Epfo, Nigeria, Togo, Angola, Guinea Equatorial, Liberia, ibirwa bya Maurice na Cape Verde, tubagiwe na Cameroon. Amerika iteganya ko ibihugu bya Afrika bitari ku rutonde ababituyemo bazajya bakenera visa, bazajya bajya kuzisabira mu bihugu biri ku rutonde, gusa bizajya bitwara ikiguzi kinini kirimo n'icy'urugendo. Ambasade zitazajya zitanga visa zisanzwe zemerewe gukomeza gutanga serivisi zirimo kuvugurura passport z'abanyamerika, kwakira abafite ibibazo byihutirwa no kwakira abifuza gusaba visa muri rusange. Hanyuma reka mbabwire ko mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu by'ukuri EAC, ambasade ya Amerika mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo izo zizajya zitanga visa, ariko iyo mu Burundi, Somalia na Sudani y'Epfo zigiye gukurwa ku rutonde nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ngaye nguko rero murumva ko bitoroheye ibihugu byakuye ku rutonde, ariko kandi amata akaba akomeje kubyara amavuta ku ruhande rw'u Rwanda. Reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru 5 kuri 5 hano kuri Iba Media TV. Turakomeza kubana.